ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Sikubingelele sikwamukele kuKhozi FM TV gama lami ngunelisacele intokozo enkulu uthi sikwazi ukuhlala nawe namhlanje njengoba uziboneleka namhlanje akhoqhoksi akhonto serious ngilana Nkosi yami sizodlala i-Netball mawungazi iNingizimu Afrika ngoJuly sizohosta i-Netball World Cup izobe ila ezweni lethu lasemzansi so kufaneleke sithi nathi ukuyishukumisa siyifake kulayini we-Netball sibone ukuthi sizohamba sifikephi ithimba lethu lokhozi lizodlala namhlanje sibone ukuthi bahamba bafikaphi uzobabona sobathula kahle abazodlala nabo ubone ukuthi siyawina yini noma lasilahla kodwa ngibona ukuthi lizosilahla kodwa ke wena hlala nathi sokhuluma nabantu abahlukahlukene sibone ukuthi lunjani ugqozu noma ukujabulela ukufika kwe-World Cup ye-Netball asihlalisane sibe mnandi njengamanje ngiphethe umthandi we-Netball uSelbeyonce Mkhize 326 mnganami njani Ngiyaphila njani wena ngiyakubona ukuthi uready for i-Netball World Cup usisunjani Listen ngijabule ngendlela esimangaliso but for now ngifuna ukudlala and le team ayikakafiki but it's fine ama frustrations umami ngizowakhiphela khona la on the courts Uyadlala namhlanje Yes ngiyadlala Yini position yakho Wing attack. So wing attack last attacker khona ngisebenzisana kakhulu ne-center, ngisebenzisana kakhulu the goal attack, ngisebenzisana kakhulu ne-goal shooter. Ibona laba abakorayo. So umsebenzi wami ukuthi ngilethe ibhola ezansi khona sizokwazi ukuthi siwine. Woo! Niyazithemba kodwa namhlanje Yes, of course it is Ukhozi FM after all. So definitely. We're having a World Cup la eNingizimu Afrika eCape Town ngiyacabanga ukuthi uzoya lapha kwi-opening ceremony iziphi izinto ayilindele mhlambe khona amazo ojabuleli ukuthi uzowabona khona wathembayo khona ngabathembi thini imicabango yakho Okay so okokuqala ngijabulele for the fact that ukuthi okokuqala ukuthi ize la eNingizimu Afrika yona i-Netball World Cup and ibe khona on African soil kujabulisa ngendlela esimangaliso into engilindele ngaphandle kwama games ne-opening ceremony ama-opening kuthi kuzoba kwenzakalani but ngilindele ukubona i-Australia yes thina yes Spa Proteas yay here we go but ngilindele ukubona i-Australia kanye ne-Jamaica yeah Tell me something awunalo yini uvalo oluncane two coach wethu elivini kancane uzobuya 2 weeks before kuqale i-World Cup ucabanga ukuthi kuzosebenzela I think kunovalo nginentukuthela ukuthi ungishiya kanjani entweni ebaluleke kangaka and lo 2 weeks ubaluleke ngendlela esimangaliso I mean kuningi singakwenza lo 2 weeks singasebenza mhlawumbe ngama combinations mhlawumbe amasha I mean amantombazane futhi amaningi la adlalela wona iqembu lethu la eNingizimu Afrika abanye basaqeda ama leagues phesheya kwezilwandle so bazofika nini yabo bezokwazi ukuthi ku-try ama-combinations akahle sakhe leyo nto le ethight esokwazi ukuthi simelane namanye amazwe but it's fine it is what it is uyamuza umuntu okhuluma ngoba eyazi ukuthi akhuluma ngayo mina combinations ukuthi ikhalaphi ama-combo ani angazi lutho girl nginifisela inhlanhla ningahlolwa ke on ihlaza never gonna happen asikalene salibhola Njengamanje sekuyisikhathi sokuthi singene esikoleni ngike ngifunda impela ukuthi sengigqoke kangaka ngizoze ngihambe la eground ngingakwazanga ukudlala i-Netball guys so ngimelana noNozipho Mhlungu umdlali we-Cheetahs la eNingizimu Afrika ithimba le-Netball jabule kakhulu wena namhlanje so hamba sifundile ukuthi sizodlala kanjani i-Netball uyaphila siswami Ngiyaphila njani siyaphila kakhulu so nanti ke iground ngimelana endaweni eyindingiliza angazi nokuthi kuchazani mase ngilana kanjani sifisa ukufunda konke nje nge-Netball kuze kufike i-World Cup sesingombethe Okay nokulula kakhulu because la eringini lesimi kuyona isetshenziswa ugoalkeeper iphinde isetshenziswa ugoal shooter so ugoal shooter uyena oshaya amanqaku mase kuthi ugoalkeeper uyena osuke emdefender for ukuthi angakwazi ukukora so mawula kule ndingiliza le awazi ukukora ungaphandle ukora mawungaphakathi kuphela so ibhola lisuka from the center lize from this court left side of ground then mase lifika la eringini you can score akuna nkinga akunambandela ukuthi ukora ukude noma useduze kukwena as long nje wazi ukuthi liyangena then kumele ushaye phakathi Shusi le ndaba indawo yomude lela exactly injalo nje kodwa ke bakhona abafishana abalibonayo ubona ukuthi nje mina ngalibona khulileka kuubala nje kwayi nawe ungakwazi kudinga nje skill qha All right so ke sibone ukuthi khamba kanjani